Hola mis amigos, hoy día les traigo este video para ustedes, donde vamos a aprender los verbos ser y estar. Bonsoir amis moi. Aujourd'hui, moi venu avec vidéo ça pour nous côté que nous allons apprendre verbe être ensemble avec moi. Présenter des indicatifs, présent des indicatifs. Yo soy, tú eres, usted, él, ella, es, nosotros, nosotras, somos, vosotros, vosotras, sois, ustedes, ellos, ellas, son. Yo estoy, tú estás, usted, él, ella está, nosotros, nosotras estamos, vosotros, vosotras estáis, ustedes, ellos, ellas están. Moi vle attirer attention nous avec vidéo ça parce que c'est pas tout côté dans Amérique latine yo utiliser vosotros ou bien vosotras là. Faut que moi mette au clair, et spécialement Chili, yo pas utiliser ça yo relé vosotros ou bien vosotras là. Mis amigos, yo quiero avisarte, en América Latina no era todo países que usan vosotros o vosotras. Muchas gracias por su atención. Normalmente aquí en Chile no utilizamos vosotros. Gracias amigos.